imyiteguro ku bihugu byombi y'ubwayo isa niyamaze kurangira. Ibisirikare by'ibihugu byombi byose biryamye amajanja ku buryo hagize igikoma gatoya kidogo ubundi urusaso rwatangira kuvuza ubuhuha, abirukanka tukirukanka, isi yose igatigita, akareka kajya mu icuraburindi ridasanzwe. Burundi n'u Rwanda, ibihugu bifitanye amateka hafi ya kera, ni ibihugu bisangiye ururimi, umuco, imigenzo ndetse n'imiryango myinshi ihura yose ku mipaka y'ibihugu byombi. Abaturage bo ku mpande zombi babaye nk'abavandimwe imyaka myinshi cyane, ariko amateka y'akarere cyane cyane kuva mu gihe cy'ubukoroni ndetse yewe no kugeza nyuma y'ubwigenge yagiye asiga ibikomere bikomeye. Ubutegetsi bwagiye busimburana uko bwije n'uko bukeye, intambara za politiki ziraduka, ubwicanyi bushingiye ku moko reka se nakubwira, impunzi zinambika imipaka y'ibihugu byombi, byose byagize uruhare rukomeye mu kuba urwikekwe hagati y'ibihugu byombi. Mu Burundi ibibazo bya politiki byagiye byiyongera cyane mu myaka yashize, cyane cyane mu mwaka wa 2015 ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yiyamamarizaga manda ya gatatu. Muri icyo gihe igihugu kinje mu mvururu zikomeye, benshi bahunga igihugu, abandi bashinja u Rwanda kwakira ndetse no gufasha abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Igitega icyo gihe. Ku ruhande rw'u Rwanda rwo rwagiye rushinja u Burundi gukora n'imitwe irwanya Kigali, harimo imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse yewe no mu mashyamba ya Kongo. Ibi birego byose byagiye byubaka icyuho gikomeye hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi. Imipaka yarafunzwe, ubufatanye burahagarara, amagambo akakaye atangira kuvugwa mu ruhame. Aho kugira ngo ibiganiro bya diplomasi bihoshe ubushyamirane, hagiye humvikana amagambo y'ubushotoranyi ava ku mpande zombi. Buri gihugu cyatangiye kuvuga ko gifite uburenganzira bwo kurinda ubusugire bwacyo ndetse no kwirwana igihe cyose byaba bibaye ngombwa cyangwa se cyaba kibangamiwe. Ikindi kibabwire ntimujya mu kondora zose, uzo tuvyoga tuzo mu vyonga emwe aho emwe mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye aho ndi mu Bugesera murazinanye kuva ku ntwaro ya cami batigeze batunesha, ubu niho dushobora ngaha murabizi. Mu bihe bya vuba aha umwuka mubi warushijeho gukaza umurego kubera ibibazo by'umutekano muke mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari impungenge y'uko imitwe yitwaje intwaro ishobora gukoreshwa nk'intwaro za politiki hagati y'ibihugu byombi. Ni byatumye habaho amagambo akomeye y'abayobozi, bamwe anarushaho gukomera. Hanumviswa amagambo avuga yuko nta gihugu kizihanganira kurenga umurongo utukura, ndetse yewe na bamwe bagaragaza yuko ingabo zabo ziteguye gusubiza inyuma igitero icyo ari cyo cyose. Iyo mvugo yo kurenga umurongo utukura ni ikimenyetso cy'uko umubano wageze ku rwego rukomeye rw'impagarara mu rurimi rwa diplomasi n'umutekano. Ubundi umurongo utukura usobanura ikintu igihugu gifata nk'icyo kidashobora kwihanganira na gato, nk'igitero ku butaka bwacyo, gufasha imitwe irwanya ubutegetsi cyangwa se ibikorwa bifatwa nk'ibibangamira ubusugire bwacyo. Iyo ibihugu bitangiye kuvuga mu mvugo nk'iyi ngiyi, abaturage batangira kugira ubwoba bw'uko amakimbirane ashobora kuzavamo intambara yeruye mu buryo bukomeye. Nubwo hari amagambo akakaye, hari ikintu kimwe tudakwiye kwibagirwa: intambara nta nyungu izigera izanira abaturage. Abahomba mbere n'abaturage basanzwe, abacuruzi bambuka imipaka, imiryango ifitanye amasano ku mpande zombi, urubyiruko rukeneye amahoro ndetse n'akazi, ndetse we n'abana bifuza kubaho mu karere gatekanye no gukomeza amashuri yabo. Akarere gasa n'agakeneye ibiganiro, ukwizera n'ubufatanye, aho gukomeza kubaka inkuta z'urwango n'ubwumvikane buke. Mu minsi ya none akarere k'ibiyaga bigari karongera kuvugwamo impungenge zikomeza umutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Hari amagambo akomeje gukwirakwizwa mu bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu biganiro bya politiki, avuga yuko Burundi bushobora kuba buri gutegura guhangana n'u Rwanda mu gitori gikomeye, ndetse yewe ko n'u Rwanda rudashobora kuba rufite imigambi yo gusubiza inyuma cyangwa se guca intege ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko biciye mu bibazo by'umutekano biri muri Kongo. Byose byatumye benshi bibaza ikibazo gikomeye ngo si intambara iramutse ibaye yarangira ite, kandi ninde wayihomberamo kurusha undi? Uyu munsi munyemere tuganire ku mizi y'amakimbirane, ku magambo akakaye amaze iminsi avugwa hagati y'impande zombi, ndaba u Rwanda n'u Burundi, ndetse no ku ngaruka zishobora guterwa n'intambara hagati y'ibihugu byombi bisangiye amateka, umuco, ururimi, ndetse yewe n'abaturage bafitanye amasano akomeye. Burundian will not accept to be killed as Congolese. Abarundi ntibazemera kwicwa nk'uko abanyekongo bari kwicwa. Abarundi turabarwanya kandi twiteguye kwirwanaho. Twese hamwe tuzi neza ko ni tugabwaho igitero tuzasubiza. Uyu munsi ndababwira ko nta ntambara ihari, ariko twigeze kugira ibihe bikomeye imbere. Mu mwaka wa 2020 nagize igitekerezo cyo gukemura ibibazo biri hagati yacu n'u Rwanda binyuze mu biganiro. Twemeranyije ku bintu byinshi, hasigara gusa kubishyira mu bikorwa.
ariko igihe cyo kubishyira mu bikorwa ibyo twari twemeranyije twumvikanyeho kigeze, u Rwanda rwanze gukora ibyo rwari rwasezeranye. Abagerageje gukora kudeta bari bashyigikiwe n'u Rwanda, kandi ubu babayo bararinzwe. Icyo ni cyo kibazo cya mbere. Iyo u Rwanda rwemera kubashyikiriza ubutabera, ikibazo kiba cyararangiye. Nta kindi u Burundi busaba u Rwanda. We don't have anything to ask to Rwanda. I asked him, tell us. Narabubajije niki u Burundi bwabakoreye kugira ngo tugikemure mu biganiro, ariko ntacyo bavuga. Icyo bavuga gusa nuko twafunze umupaka, kandi twawufunze kubera icyo kibazo gusa. Nta kindi kibazo gihari, nta kindi bafite barega u Burundi, ariko bakomeza kwinangira kuko bafite indi migambi. Icyo bavuga gusa nuko twafunze umupaka. Bashaka gukora mu Burundi ibyo bari gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu tuzi ko bafite umugambi wo gutera u Burundi bifashishije abo bantu. Ariko twabasha kwirwanaho ibyo bibaye? U Burundi buri kwitegura ku buryo niba dutera tuzabasubiza, ariko kugeza ubu nta mugambi dufite wo gutera u Rwanda. Icyo dushaka ni ugukemura ibibazo biciye mu biganiro. Niyo mpamvu mvuga ko niba bashaka kugera i Bujumbura banyuze mu burasirazuba bwa Kongo, natwe Kigali iri hafi iyo tunyuze mu majyaruguru ikirundo. Bityo ikibazo gishobora kuvamo intambara yakwira mu karere kose. U Rwanda rukaba urubuga rw'intambara, u Burundi rukaba Burundi, na Kongo nayo ikabigenderamo. Iyo intambara yaba ibaye n'iy'akarere kose. Niyo mpamvu dusaba abantu bose bashaka gufasha gukomeza kugira inama u Rwanda kugira ngo ruhagarike gutera ibihugu bituranye, kuko batazi ibizakurikira nibatera u Burundi. Nge mbona ibiganiro ari byo bikwiye kuza mbere y'intambara. Tekereza abantu bamaze kwicana, hanyuma nyuma yaho bakongera bakemera kuganira. Ese abapfuye baba bazazuka? Kuki tutakemura ibyo bibazo mu mahoro mbere y'uko intambara iba? So in DRC, when I analyze the object of conflict, I see that it is easy if they accepted to sit on the table. Iyo ndebye ikibazo cya Kongo mbona cyakemuka byoroshye. Abanyekongo bose nibemera kwicara hamwe ku meza y'ibiganiro, ikibazo cyakemuka. Si ikibazo cy'uyu mutwe cyangwa uriya mutwe gusa, ikibazo cya Kongo ni ikibazo cy'abanyekongo bose. Leta ya Kongo yakagombye gutumira amashyaka yose atavuga rumwe nayo, imitwe yitwaje intwaro yose, bakicara hamwe bakarebera hamwe uko bubaka ejo hazaza heza ku baturage bose. Ni nk'uko twabigenje mu Burundi mu nzira y'amahoro. Twahisemo ko abarundi bose baganira nta n'umwe uhejwe, kuko u Burundi ari ubw'abaturage bose. Iyo ndebye ibyo twakoze mu Burundi, mbona no muri Kongo amahoro ashoboka, kandi ayo mahoro ntiyava mu banyamahanga. Ikibazo cya Kongo ni ikibazo cy'imbere mu gihugu, bityo igisubizo kizava mu banyekongo ubwabo. To make a peace without any foreign power, because the problem is internal problem. Ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo nacyo si kinini cyane ku buryo cyatuma abantu bicwa. Bashobora kwicara ku meza y'ibiganiro bakaganira bagakemura ibibazo byabo aho kumena amaraso. Kuki abantu bakomeza kwicwa? Urugero, numva u Rwanda ruvuga ko ruri muri Kongo kubera FDLR, ariko ninde uri kwicwa? Mbona ari abanyekongo. Ese abanyekongo bose babaye FDLR? Kuki bicwa kandi bavuga ko bashaka FDLR? Why they kill Congolese when they say that they are looking for FDLR? Mu by'ukuri umwuka mubi hagati y'u Rwanda no Burundi ntabwo watangiye uyu munsi. Mu myaka yashize, by'umwihariko kuva mu bibazo bya politiki byabaye mu Burundi mu mwaka wa 2015, ibihugu byombi byagiye bishinjanya gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa buri ruhande. U Burundi
bwagiye bushinja u Rwanda kwakira no gufasha abarwanya ubutegetsi bw'Igitega, naho u Rwanda narwo rushinja u Burundi gukorana n'imitwe irwanya leta ya Kigali. Ni amakimbirane yagiye yubaka urwikekwe rukomeye hagati y'impande zombi. Mu bihe bya vuba ahangaha hari amagambo yagiye arushaho gukomera. Hari abayobozi cyangwa se abantu begereye ubutegetsi ku mpande zombi bagiye bavuga amagambo agaragaza ubushake bwo kwirwanaho kugeza ku ndunduru. Ku ruhande rw'u Burundi humvikanye imvugo zerekana yuko igihugu kitazigera kihangana igitero icyo ari cyo cyose, ndetse yewe na bamwe bakavuga yuko bashobora gusubiza umwanzi aho aturutse hose. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye, niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha iyo abari batsinga mufise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uburundi burarinzwe, Uburundi burarinzwe. Ku ruhande rw'u Rwanda nabwo humvikanye amagambo ashimangira ubushobozi bw'ingabo zarwo ndetse no kudatezuka mu kurinda umutekano w'igihugu, aho bamwe bavuga yuko igihugu cyiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose cyahungabanya ubusugire bwacyo. Twarabaraga yabiri nahoze mvuga, twabaraga amasasu ugasanga umuntu umwe muri magazine afitemo amasasu 10 hajyemo 30, ari 10 ari ufite gusa. Ukajya ku rugamba ufite amasasu 10 mu mbunda, ibintu bibiri. Kuvuga ngo ayo masasu 10 ufite, urwana nawe wenda bafite n'ijana. Ariko bya bintu navuga kugusha uwo mu Rwanda ntabwo bikwiye kuba bitwara amasasu 100, ntabwo bitwara 10. Kuko iyo ufite 10 gusa bigatwara 10, ubwo usigaye ni wowe, ubwo worohereje ufite menshi ni wari sibyo. Icyakabiri twarayakoreshaga kugira ngo tubona ndi, nta rindi duka twari dufite twavanagamo amasasu. Murabizi n'ubu munsi mwagiye ku rugamba ugenda ushaka uwo urwana nawe, ubwo birumva n'ibindi bigenderaho sibyo. Ushaka uwo urwana nawe ugashaka n'ibyo afite yarwanishaga akurwanya sibyo. Biriya bibi byawe nta yandi mategeko akurikizwa, ntaho bazagutwara mu rubanza ngo bagiye kukuburanisha. Ibyo ni ibyawe, ntabwo ujya gufata ibindi bintu bitari iby'urugamba. Ushaka imbunda, ushaka amasasu, ntabwo ujya gusahura mu mazu cyangwa ikibindi bintu. Hari abavuga yuko u Burundi bushobora gushaka kwerekana imbaraga zabwo nk'igihugu gifite ingabo n'ubushake bwo kurinda ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi. Hari abavuga yuko u Rwanda kubera ubunararibonye bw'ingabo zarwo ndetse n'intambara zacyo haba mu bya gisirikari ngo rushobora gushaka gukumira hakiri kare cyahungabanya umutekano warwo. Ariko hagati y'aya magambo yose ikigaragara nuko abaturage bo ku mpande zombi aribo bafite byinshi byo gutakaza. Twibike ko intambara z'akarere k'ibiyaga bigari zabaye mu mateka zasize ibikomere bikomeye cyane. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, ubuhunzi, inzara ndetse n'ubukene ni bimwe mu byagiye bikurikirana amakimbirane ya politiki n'igisirikare mu karere k'ibiyaga bigari n'Afurika y'Uburasirazuba. Intambara iramutse itangiye biroroshye kuyivuga kurusha kwihagarika, kandi kenshi abayitangiza nta nubwo ari bo bayihomberamo cyane, ahubwo n'abaturage basanzwe. Niyo mpamvu ari na ngombwa kwibaza niba amagambo y'urwango, iterabwoba ndetse no guhora bavuga kurasa Kigali cyangwa se kurimbura u Burundi hari icyo yakubaka ku hazaza h'akarere. Ni amagambo ashobora gukongeza ubwoba n'umujinya, ariko ntabwo yubaka amahoro. Kandi amateka y'akarere atwereka yuko nta gihugu gitsinda intambara y'abavandimwe kidahombye byinshi. Mu gihe bamwe bavuga yuko ngo intambara ishobora kurangira vuba byeruye, ariko kandi hakagaragara ubusumbane bw'imbaraga za gisirikare, abandi bakavuga yuko ngo ishobora gukurura akarere kose cyane cyane kubera uruhare rwa Kongo n'imitwe yitwaje intwaro
yose ikora ku butaka bwa Kongo, byatuma ikibazo kiba kinini kurushaho kigahungabanya Afurika y'Uburasirazuba. Mbere hari hateganyijwe ibiganiro hagati ya Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, ariko Kagame ntiyitabye iyo nama. Byari kubera i Rwanda muri Angola. Nyuma yaho Perezida Tshisekedi yemeye kuganira n'umutwe wa M23, ariko na M23 ntiyitaba. Ibyo byatumye nibaza niba hatari umuntu umwe uri inyuma y'izo mpande zombi. Nge mbona ko hari umwami wihishe inyuma yazo wa M23. Niba Paul Kagame yaranze kujya i Rwanda, umuntu yakwibaza ati ese M23 yo yari kwemera kujyayo kuko niwe muyobozi mukuru wayo. Icyo ashaka nicyo M23 ishaka, icyo akora nicyo M23 ikora. Nagiye nkora ingendo nyinshi hagati ya Kinshasa na M23, ngirana ibiganiro n'impande zombi, kandi nageze kure mbahuza. Byageze aho bemera kujyanwa hamwe kugira ngo bandikwe kandi bimenyekane neza. Icyo gihe nari ndi gukora ubuhuza hagati y'impande zombi. Perezida Tshisekedi yari yarabanje kwanga kuganira na M23, ariko naramwumvise kandi ndamwumvisha kuko navugaga nti aba nabo ni abanyekongo. Niba bemeye kunyura mu nzira y'amahoro n'ibiganiro, bakwiye kwakirwa kuko ari abaturage ba Kongo. Niyo mpamvu twese twagiye kureba ahantu bari gucumbikirwa no gukusanyirizwa. Angola yari yarahawe inshingano zo kurinda umutekano wa M23 igihe yari kuba iri aho hantu. Nge rero nari nkiri umuhuza, kandi ibi byari byagenze neza, ariko kubera ko hari umuntu ukomeye uri inyuma yabo, bishoboka ko ari we wabateye kwanga gukomeza inzira twari twarafashe. Twakoze ibiganiro byinshi ndetse tunagera ku masezerano, ariko igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo twari twarumvikanyeho cyageze. U Rwanda rwarabyanze, ahubwo rwakomeje gutegura abo yita abagizi ba nabi, abo rushyigikira kugira ngo bakore ibikorwa by'iterabwoba mu Burundi. Maze kubona ko u Rwanda rukomeje ibikorwa byarwo byo guhungabanya u Burundi, nafashe icyemezo cyo gufunga imipaka. Nayifunze igihe nabonaga ko nta bushake bwo kubahiriza ibyo twari twarasezeranyeho kugira ngo umutekano ku mipaka yacu urusheho gukomera. Ariko n'uyu munsi icyo nkora ni uguhora ndamburiye amaboko amahoro. Ndagaragaza ubushake bwo kubana neza n'u Rwanda. Ndasaba abantu bose bifuza amahoro kugira inama u Rwanda kugira ngo rwubahirize ibyo rwemeye. Abarundi n'Abanyarwanda baraziranye cyane. Nge ubwanjye mfite inshuti nyinshi z'Abanyarwanda. Uyu munsi ushobora kubona umuyobozi w'Umunyarwanda ahamagara umuyobozi w'Umurundi bakaganira neza. Kabarebe ndamuzi, twigeze kuba inshuti. Hagati yanjye na Kabarebe nta mupaka duhuriraho, nta mutungo duhuriraho twapfa. Ikibazo mbona si abaturage, ahubwo ni politike mbi y'u Rwanda. Nge mbona ko u Rwanda rutabasha kugira amahoro igihe cyose rutarahagarika gushaka guhangana n'abandi. Iyo tuvuga igisirikare cy'u Rwanda, benshi bahita bibuka uburyo RDF, ariyo Rwanda Defense Forces, yubatswe mu buryo bufatwa nk'ubunyamwuga kandi butunganijwe neza. Mu myaka ishize u Rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kongera ubushobozi bw'ingabo zarwo, haba mu myitozo, mu ikoranabuhanga rya gisirikare no mu buryo bwo gukora ibikorwa byihuse kandi bifite gahunda. U Rwanda rwagiye rugaragara cyane mu bikorwa byo kubungabunga amahoro hirya no hino ku isi, cyane cyane muri Afurika, aho ingabo zarwo zoherejwe mu bihugu nka Sudani y'Epfo, Centrafrica, Mozambique ndetse yewe n'ahandi aho byabaye ngombwa. Byatumye RDF yubaka isura y'igisirikare gifite discipline, ubunararibonye n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bikomeye mu bitoroshye ku isi. Abasesenguzi benshi bavuga yuko kimwe mu byatumye igisirikare cy'u Rwanda ngo gikomera ari uburyo igihugu cyashyize imbere umutekano nyuma y'amateka akomeye cyanyuzemo. Kuba igihugu gifite ubuso butoya kandi kinafite amateka y'intambara n'ibibazo by'umutekano, byatumye u Rwanda rwibanda cyane ku kubaka igisirikare gihora cyiteguye kandi gifite ubushobozi bwo kurinda igihugu igihe icyo ari cyo cyose n'abagituye ku kiguzi cyose byasaba.
ku rundi ruhande igisirikare cy'u Burundi nacyo gifite amateka yihariye kandi akomeye. FDNB ariyo Force de Défense Nationale du Burundi ni igisirikare cyagiye kivuka mu gukomera nyuma y'intambara y'abenegihugu cyanyuzemo imyaka myinshi. Nyuma y'amasezerano y'amahoro, Burundi bwubatse igisirikare gishingiye ku guhuza impande zose zari zararwanye, ibintu byafashije igihugu kongera kubaka urwego rw'umutekano. Ingabo z'u Burundi nazo zagiye zigaragaza ubushobozi bwazo mu byo kubungabunga amahoro, cyane cyane muri Somalia. Abasirikare b'Abarundi bamaze imyaka myinshi bari mu butumwa bwa AMISOM ndetse na ATMIS. Aho hose bagiye bagaragaza ubutwari n'ubushake bwo gukora mu buryo bukomeye cyane. Hari abasesenguzi bavuga yuko igisirikare cy'u Burundi gifite abasirikare bafite ubunararibonye bwo ku rugamba, cyane cyane kubera imyaka myinshi igihugu cyabaye mu ntambara no mu bibazo by'umutekano. Aha ndagira ngo muhumve neza, iyo bavuga ku mbaraga z'ibisirikare byombi akenshi hibandwa cyane ku bibazo byo kumenya igisirikare gikomeye kurusha ikindi. Ariko mu by'ukuri imbaraga za gisirikare ntabwo zipimirwa gusa ku mubare w'abasirikare cyangwa se intwaro igihugu gifite. Hari ibintu byinshi byitabwaho: imyitozo, discipline, ubushobozi bwo gukusanya amakuru, ikoranabuhanga, ubuyobozi, ubufatanye n'ibindi bihugu, ndetse n'uburyo igihugu gishobora gushyigikira ingabo zacyo mu gihe cy'intambara no mu majya akomeye. U Rwanda rukunze kuvugwa kugira igisirikare gikoresha ikoranabuhanga n'uburyo bwa modern warfare, harimo drones, uburyo bwo gukusanya amakuru byihuse n'ingamba zishingiye ku muvuduko no gutungura umwanzi. U Burundi bwo bukunze kuvugwaho kugira abasirikare bafite endurance, uburambe bwo ku rugamba n'ubushobozi bwo gukorera mu bihe bikomeye kandi birimo imbogamizi nyinshi. Ariko nubwo ibi bisirikare byombi bifite ubushobozi bukomeye, hari ikintu kimwe gikomeye kurusha intwaro n'amasasu: amahoro. Intambara hagati y'ibihugu byegeranye nk'u Rwanda n'u Burundi ntabwo yagira uyitsindamo byoroshye. Byagira ingaruka ku bukungu, ku baturage, ku bucuti ndetse no ku mutekano w'akarere kose. Amateka y'akarere atwereka yuko igisirikare gishobora kurinda igihugu, ariko ibiganiro n'ubufatanye ari byo byakunda amahoro arambye. byubaka amahoro arambye. U Rwanda n'u Burundi bifite abaturage benshi bahujwe n'ururimi, imiryango n'ubuzima bwa buri munsi. Aho guhangana, hari amahirwe menshi yuko ibi bisirikare byombi byaba imbaraga zo kurinda amahoro n'umutekano w'akarere. U Rwanda rumaze imyaka myinshi ruvuga yuko rufite impungenge z'umutekano zituruka ku butaka bwa Kongo, cyane cyane kubera imitwe nka FDLR, umutwe ugizwe ahanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 n'ababashyigikiye. Kigali ivuga yuko uyu mutwe ukomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano wayo, kandi ko kuba ukorera hafi y'umupaka warwo ari ikibazo kidashobora kwirengagizwa. Ku rundi ruhande, u Burundi nabwo bufite impungenge z'umutekano zishingiye ku mitwe irwanya ubutegetsi bw'Igitega, cyane cyane ikorera cyangwa se inyura muri Kongo. U Burundi bumaze igihe bwohereza ingabo muri Kongo mu rwego rwo guhiga iyi mitwe no gukorana na FARDC, ingabo za Kongo mu bikorwa bya gisirikare. Ni ikibazo gisa naho gitangira gukomera iyo buri gihugu gitangiye gukeka yuko hari ikindi gihugu gikoresha Kongo nk'ahantu ho kugikorera ibikorwa by'umutekano wacyo muke. Hari ibirego byagiye bivugwa yuko u Rwanda rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo, nubwo leta y'u Rwanda yakomeje kubihakana cyangwa se ikavuga yuko ikibazo cya M23 gifite imizi mu bibazo bya Kongo ubwayo. Hari kandi abavuga yuko u Burundi buri kurushaho kwegera ubutegetsi bwa Kongo mu buryo bushobora gushyira u Rwanda mu kato cyangwa se ku gitutu cya gisirikare. Byaranabaye mu minsi yashize ubwo Perezida Paul Kagame yafataga telefone agahamagara Ndayishimiye w'u Burundi, yamubazaga ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo, nako ahubwo n'abasirikare b'Abarundi bari bafashwe na M23, Abarundi ngo bagashaka kwanga kubafata. Nuko byagenze. Aya mateka n'ibi bibazo bigerekwa ku Rwanda birimo ubugome n'ibinyoma byinshi bingana, kandi bifitanye isano n'amateka yacu. Ndabaha urugero. Muribuka intambara muri Eastern Congo zigitangira, habanjeyo ingabo za East Africa zimaze iminsi. By the way, mu ntambara
za East African Community, mu ngabo za East African Community zijya kujyayo, habayeho kuvuga ngo u Rwanda ntirugire ingabo rutanga muri izo ngabo za East African Community kubera ko Kongo itabishakaga. Turabyemera pe, turababwira tuti rwose ntabwo u Rwanda rukeneye kujya muri izo ngabo, tutahubwo nimutugirira neza izi ngabo zigiyemo zizafashe gukemura ikibazo cyacu kiri muri Eastern Congo, ikibazo kireba u Rwanda. Nabyo mu byo muzitaho muzabyiteho. Birangira bityo. Hashize igihe gito barazirukana. Kongo, leta ya Kongo yirukana ingabo za East African Community zitarimo n'u Rwanda. Ariko muri uko kuzirukana, Kongo hitamo kwirukana abandi, isigarana abandi. Mu we yasigaranye bamwe, isigarana ingabo z'u Burundi. Iravuga ngo ni musigaraho kuko bari bafite ubwumvikane bahuriyeho nabwo bifitanye isano n'amateka yacu. Baba barambutse bagiye gusaba ingabo za SADC, barazizanye. Birukanye za East African Community, bazanye iza SADC. Ariko hagati aho Abarundi basigaye batangira koherezayo izindi ngabo ahubwo nyinshi zigenda zisanga za zindi zasigaye. Aho ikibazo rero gihera kikaba ingorane kikaba kinini. Uziko nafashe telefona perezida w'u Burundi Ndayishimiye, ndamubaza ingabo zari ziri mu East African Community Forces mu Eastern Congo ko bazirukanye u Burundi bugasigara, hakaba harimo kuza iza SADC, u Burundi bwagiye muri SADC. Atoya, mwasigaye yose kubera ko gusa muri inshuti za Kongo mushaka kuyishyigikira mu byo ari byo byose bakora. Avuga ko nyine Kongo yabibasabye ari inshuti n'iki. Ndongera ndamubaza, nise ko ndeba hari izindi ngabo ziyongera nyinshi zijyayo kandi zijya mu majyaruguru yacu. Majyaruguru yacu Abarundi yarabanje arambwira ngo bafite ibibazo bikomoka muri Kongo by'umutekano wabo. Avuga ko biri mu majyepfo hariya za Uvira n'ahandi hose aho ngaho na za Minembwe, ngo niyo mpamvu bagiye muri Kongo. Nubwo ese Minembwe, Uvira kweri mu majyepfo, mu majyaruguru murajya gukora iki? Za Goma, za Rucuro murajyanwe n'iki? Arambwira ngo ninde wakubwiye ko dufite ingabo aho ngaho? Ndamubwira nti hari ababimbwiye nti ariko nanjye nabyemeye kuko bampaye ibimenyetso, ariko ntabwo nari kubyemera burundu ntabanje kukubaza wowe ubwawe ngo numve icyo umbwira. Atoya, barakubeshye, tubakubwiye yarakubeshye, ati nta ngabo zacu ziri aho ngaho uvuga mu majyaruguru yanyu. Ndamubwira nti ni byiza rwose, ubwo wowe umuyobozi w'igihugu cyawe ubimyibwiriye, ubwo ndabyemeye ko mutariyo. Ntabwo hashize kabiri, ndetse benshi bafatirwayo
mu mirwano. Hanyuma hakurikiraho inama z'abayobozi bacu mu Rwanda, mu Burundi kuganira icyo kibazo. Abandi bagashaka guhakana, abandi bakabereka bati se noneho mwihakanye n'abasirikare banyu ntimukibashaka. Tugira ngo ahubwo turebe uko twavugana n'ababafite hakurya hariya bababahe mu batware, nabo mwabahebye ntimubashaka. Ingabo z'ibihugu byombi zikaba zakwisanga zihanganiye ku butaka bwa Kongo. Urugero, niba ingabo z'u Burundi ziri gukorana na FARDC mu gace kamwe, hanyuma hakabaho imirwano irimo umutwe u Rwanda rushinjwa gushyigikira, bishobora gutuma impande zombi zitangira kurebana nabi cyangwa se gushinjanya ibitero. Hari n'ikindi kibazo gikomeye, amagambo ya politiki. Mu bihe nk'ibi ngibi by'impagarara, abayobozi cyangwa abantu bafite ijambo rikomeye bashobora kuvuga amagambo akakaye atuma abaturage n'ingabo bagira umujinya cyangwa se ubwoba bukabije. Ibi byose iyo igihugu gitangiye kuvuga yuko kitazihanganira igitero cyangwa se ko cyiteguye kurinda ubusugire bwacyo uko byagenda kose ku giciro byasaba cyose, umwuka mubi urushaho kwiyongera.